अरे नाचना कहाँ से है आप लोगों को सुनाई नहीं देगा, मैं कुछ बोलूँगा अभी तो। आज क्लब वाले के मजे हैं भाई, दबा के दारू बेच रहा है वो आज। Riihimäen Rutger Gunnarsson, Vesa Mattila. Niin kuin teistä joku ehkä siellä miettii, kuka ihmeen Rutger Gunnarsson, onko se joku Ruotsin jalkapallo? Ei. Tämä oli Appman tosista. Ja Vesan isoveli siellä kitarassa, Jari Mattila. Meillä on tänään vahvistuksia. Perkussioita soittaa Saku Kallio. Ja kantahämäläinen kiipparisti. Meillä on myöskin vahvistuksena. Täällä on Mikko Lappala. Ja minkä takia meillä on Enforcement Hot Potatoes, niin semmoisen takia, koska Tonilla on Etelä-Suomen parhaat perunat, halvimmat, mutta kalleimmat kitarat. Hän on Toni Tuominen! Eikö se itteensä sitten? Mä oon Jani Forsman, morjes! मेरी समझ में आता तो मैं बताता तेरे को क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हो रे भाई, हिंदी में बोलो। Joskus tekis toisinaan, sitä taas ei. Joskus mä teen ja toisinaan taas ei. Ja mä olin yksin kun hän kiljasi, ei tule tänne baby uin muun oliveihin. हाय हाय हेलो हेलो एवरीवन। भाई मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा रे बाबा। नहीं, म्यूजिक फंक्शन है यहाँ पे आज। Siinä kävi kello 8.